siku ya sherehe kubwa. Wo gusengera mwene data Pastor Nehemia, wa kuweka wakfu mchungaji Pastor Nehemia. Abashumba bamusiga amavuta. Watamwekelea mafuta. Kuri iki gihe twari tugitegerezanyije amasiko. Tulikuwa tunatarajia siku hii. Twagiteguye igihe kirekire. Tumeandaa muda wa kutosha. Lakini siku ilikuwa hii. Haleluya. Haleluya. Tugezeho tukifikia siku ya leo, tukoreka kuishima. Hatuwezi kosa kufurahi. Ndiyo maana mwandishi amesema, Bwana ametutendea maajabu na sisi tunafurahi. Haleluya. Haleluya. Yale Mungu ametenda ni mengi. Kinywa chetu hatuwezi kuyatamka yote. Lakini Mungu ni mkubwa. Haleluya. Haleluya. Leo tugiye kumwiyegereza. Kwa hiyo tunataka kumkaribisha pamoja na mada. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Na duhaguruke. Acha tumusihi aweze kuinuka. Nanone akihagaze, akiendelea kusimama, hari shuri igaho rya Biblia. Kuna shule alikuwa akisomea ryitwa ngo ni Rama, inaitwa Rama. Yowe na ambao kiongozi wao ni Reverend Yesron. Bakorana na Bishop Rutebuka. Wanafanya kazi pamoja na Bishop Rutebuka. Na abanyeshuri bigana hano. Pia na wengine wanafunzi wote. Abasaba namwe itimu ni hapo. Acha tuombe hiyo timu iweze kusimama. Kuna mama pia. Wana maendeleo. Na nyinyi tunasema karibuni. Mungu wa mbinguni awabariki. Haleluya. Haleluya. Amen. How many years? Kwa hiyo ubundi mwanya wose, wakati mwingine wote yakuheza Reverend, tutakuja kumkabidhi Reverend. Uko mbona batumirwa, kwa maana naona waalikwa wetu, kuna Reverend, kuna wabishop, kuna Reverend, haya makanisa twaje kutumira, na makanisa mbalimbali. Tunasaba tambuka ubiye, tunakusihi uweze kusimama ili tuwakaribishe. Shimwe wanasifiwe. Kandi cyane twese tuvuge ngo Yesu ahabwe icyubahiro. Wanasifiwe. Reka rero dufate umwanya kugira ngo twakire Kristo twatumiye. Chachukua fursa hii kupokea wageni ambao mwageze neza Pastor kumara kwakira. Asante sana mchungaji. Abagishito tu karibisha wanamemba wa kanisa letu. Tugeze rero ku mwanya wo kwakira abatumirwa bacu twatumiye muri uyu munsi. Tunafika muda mzuri wa kukaribisha wale ambao tumaze gutekereza gukora iki gikorwa. Kufikiria kufanya mradi huu. Twabonye ko tugomba kubikora twenyine. Tumeona hatuna budi kutenda sisi wote. Niyo mpamvu twiyambaje abungeri bose murabona hano. Kwa sababu umeona wachungaji wakiwa wengi. Ariko mbere yuko tuza kubakira, lakini kabla tujawakaribisha, ndagira ngo twakire abakristo bose baturutse mu karere ka Kayole. Tukaribishe wanamemba wote ambao wametoka katika abakristo bose baturutse mu karere ka Kasarani, kutoka Kasarani, abakristo baturutse Umoja, kutoka Umoja, abavuye Molemu, kutoka Mole, abavuye Idurai, kutoka Idurai, abavuye Mihango, kutoka Mihango. Mwese abakristo bagize uko turere, nyote washirika kutoka Bandi twende tatatramuza mu murakaze mu Imana, Imana tubana. Nasema karibu na Mungu awabariki. Amen. Amen. Wese tuvuge ngo amen. Semeni amen. None muri turere harimo abungere twatumiye. Nyuma mwao tunao wachungaji ambao tunagira mabaza dushimira Imana kuko tugiye neza. Acha nishukuru kwa sababu Mungu ametuneemesha. Acha nakire abungere kuva karere ka Kayole. Abungere kuva mu karere ka Kayole. Wachungaji kutoka katika mtaa wa Kayole. Abashumba dukorana mu Imana umunsi kuundi. Wale ambao tunafanya siku kwa siku. Tubaturiye mu bikorwa byinshi bigiye bitandukana. Tunapatana katika kazi nyingine tofauti. Bungere mwageze neza kutwitaba. Kwa hiyo wachungaji tumefanya babizi kuko hari ibikorwa byinshi cyane. Tunajua kuna kazi nyingi sana. Babizi kuko dufite ibintu byinshi hano mu karere. Tunamsima nyingi katika ariko mwebwe mwingoye mukamamurika mubanze tubanze duheze uwacu umugisha. Tumekuja kwa ajili kubariki wengine. Mwageze neza. Tumefanya vyema. Kubera izo mpamvu kwa hayo reka basabe muhaguruke. Tunaomba msimame dukubitire Imana yacu amashimwe tubasize tupige makofi kandi mwe mwakoze. Tufanye vyema. Aho rero cyose mugomba kugaragara rero.
wenu. Turavuze murakaze cyane. Haleluya. Amen. Mugabanye mikrofone. Jaribu kupunguza microphone. Tuki kubungeri bacu. Tukiendelea kuwa pamoja na wachungaji wetu. Haramo twabanye mu gitondo. Kuna wale ambao tumeshiriki nao asubuhi. Harimo nabandi baje mu mwanya. Na kuna wengine wamekuja saa hii. Dukomeje kunezerewa. Tunaendelea kuwafurahia. Dukomeje gushimira Imana yabahaye uburyo bwiza. Tunashukuru Mungu ambaye amepata Dukomeje gushimira Imana yabahaye umwanya. na amepata muda huu. Twabivuze mu gitondo bihagije. Tumesema asubuhi ya kutosha. Umubano wacu. Uhusiano wetu. Urukundo rwacu. Upendo wetu. Rugomba kugaragarira bose. Lazima uzirike kwa watu wote. Yagize neza ubwo twabatumye namwe mukaza. Fanya vyema tulipowanika na nyinyi mkaja. Kugira ngo mubashe kuza tunezerere muhamya. Ili tuweze kuambatana na furaha hii. Tworoheye twari kubikora twebwe twenyine. Ingekuwa vyema tufanye sisi pekee yetu. Ariko ibyiza cyane. Lakini ya muhimu sana. Byiza cyane. Ya mazuri sana. Uko twabikoze dufatikanyije nawe. Lazima tuweze kuambatana sisi wote. Kuba mwabikoze mukaza. Kama umekuja. Ndashimira Imana y'umwijuru. Nashukuru Mungu sana. Uko Imana yabagiriye neza. Sababu Mungu amefanya vyema. Tusabe askofu Mutunzi. Acha tuombe askofu Mutunzi. Yonge yahaguruke kabisa. Asimame tena. Aweze kutosha mkono. Tumesikia neno la Mungu asubuhi. Tugira hejuru y'umuhamagaro w'Imana. Amesema juu ya mwito wa Mungu. Tugira n'ibikomere abantu bagenda bahura mu muhamagaro. Na vidonda ambao watu wanakuwa nayo. Tugira n'imigisha ikomeye duhura. Pamoja na baraka ambaye tumo katika mwito. Sifa kwa Yesu. Amen. Turi kumwe na Bishop Musore. Tuko pamoja Bishop Musore. Musabe na haguruka. Acha nimuone na yeye wewe. Asante kwa neno ambalo tumekiza cha Barnaba. Mfano mzuri wa Barnaba. Tuzakomeza kubizirikana. Tutaendelea kuyazingatia. Sio mwavuze. Yaani mmesema tuzabizirikana. Tutazingatia. Sifa kwa Yesu. Asante. Turi kumwe na Pastor Adrien. Tuko pamoja na mchungaji Adrien. Reka nongere musaba haguruke. Acha nimuombe tena siweze pamoja na Reverend Amani. Hao ndio tumeshiriki nao asubuhi. Na jioni tena tunakuwa pamoja. Umefanya vyema sana. Mungu awabariki. Mungu atendee mema. Umetufurahisha. Yale umefanya yamo ndani ya mioyo yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bani hagaze. Ukiendelea kusimama. Ngira ngo twakire abandi bashumba. Acha tupokee wachungaji wengine. Kumwe n'umujyi wacu. Tuko pamoja na mzazi wetu. Askofu John. Askofu John. Tumurarika. Wakati tulimwalika yatubwiye ko afite nkeya z'umubiri. Amesema alikuwa mdhaifu wa mwili. Tunashimira Imana yamufashije. Lakini tunashukuru Mungu ambaye amemwezesha. Zose akaja akaza. Tumusaba haguruke. Tumwombe aweze kuinuka. Tuko pamoja na Bishop Musa. Yatugiriye neza cyane. Ametutendea mema sana. Tumekuwa katika mafundisho ya watu hawa. Wale ambao wanataidia siku ya leo. Amefanya vyema. Mzee. Acha nikuombe. Haguruke. Simama. Uinue mikono. Na watu. Asante sana. Tuko pamoja Bishop Rutebuka. Acha nimuombe asimame. Huyu ni rafiki yangu. Kuna mambo mengi tunachangia. Shule ni yeye director principal. Mimi ni mwalimu. Lakini yule anayetongoza ni huyu. Tunashukuru Mungu sana. Mungu amekutendea mema. Akakupa nafasi ya kuja. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen. Tuna kiongozi wetu wa mtaa. Chairman Jackson. Acha nimuombe aweze kuinuka. Tumemwalika kuja pamoja na sisi. Wale wote ni wewe unawaongoza. Tumefanya vyema kuja. Mungu wa mbinguni akubariki. Hata sisi wote tuinue mikono. Ili tuweze kupokea hao wote. Habe natwe. Asante sana. Sasa unaweza endelea na ibada. Muri mugoroba twongeye kandi guhimbaza Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Leo tunamshukuru Mungu uko itugiriye neza ikabitugejeje kuri uyu munsi. Sababu ametendea mema kufika kwa siku ya leo. Umunsi twaratugize iminsi dutegereje. Siku ambayo tulikuwa tukitarajia. Uruhande rumwe n'umunsi mwiza. Pande moja ni siku nzuri. N'umunsi w'ibyishimo. Siku ya furaha. N'umunsi ukomeye mwiza.
siku njema sana. No munsi umuntu yakwifuza. Ni siku ambayo mtu anaweza kuitamani. Uko mwili jambo ngima nakuwa ngo umuntu nimba yifuje umurimo w'igweskopi, mtu akitamani kazi ya usiku bazaba yifuje umurimo mwiza. Ametamani kazi nzuri. Ariko n'ubundi munsi ukomeye cyane. Tena ni siku nyingine ambayo umunsi wo kugukura iwanyu. Ni siku ya kutoa kweli. Ni umunsi wo kubwira umuntu ngo uvuye iwanyu. Siku ya kumwambia mtu toka kweli. Uyu munsi tuwe kukubwira ngo uvuye mu muryango wanyu. Atakwambia kama unatoka katika familia. Umunsi wo kugukura mu gihugu cy'iwanyu. Kutoka katika nchi yenu. Kugira ngo uje mu kindi gihugu. Ili uweze kuingia katika nchi nyingine gukorera ku Imana. Ambayo utafanyia kazi ya Mungu. Hallelujah. Akakandu twambaye nka pastor. Kitu hiki tunavaa mimi na mchungaji. Muone mwanya baraza kukakwambika. Saa nyingine utavaa. Kagiri sobanuro bikomeye sifite umwanya wo kuja kubivuga. Kuna maana mengi lakini siwezi kusema. Nataka kuja kukubwira ngo ugiye kwihangira kuri Kristo. Nakwambia kama unataka kujifungia Ukristo. Turashimira abantu bose batwitabye. Tunashukuru walio wote. Mwageze neza Imana ibaheze. Mfanya vema, Mungu awabariki. Mbere yuko tugera ku bikorwa nyirizina cyo gukoresha muri data umugisha. Kabla tuingie katika kazi ambayo natekereje ko twongera gusangira aya magambo y'Imana. Nimetamani tuweze kuchangia maneno haya. Kugira ngo twongere kuyobera data batubwiye mu gitondo. Tuweze kuongeza kwa yale ndugu Imana izihamagara umuntu. Mungu huwa anaita mtu. Kandi Imana igahamagara umuntu igishakiye. Na tena Mungu anaita mtu. Kandi Imana ikamukura mu muryango wose ishaka. Na tena Mungu anamtoa katika familia. Kandi Imana izihamagara bakomeye gusa. Hawezi kuita wale ambao ni cyangwa izihamagara boroheje gusa. Ama wanyenyekevu sana. Izihamagara bafite umutima umeze kugushaka. Anaita wale ambao wana moyo kama wao. Kandi yamara kubahamagara. Na tena anapowaita. Yamara ikabashoboza. Baadaye anaweka imani. Ngo Imana iguhamagara. Wakati Mungu anakuita. Ijambo rya mbere zikorana nawe. Na kwanza anafanya nawe. Uzikuelekeza ikajana nawe. Huwa anaenda pamoja na wewe. Ijambo rya kabiri. Na pili, iguhamagara. Wakati anakuita. Iziguheza neza uti. Iziguheza ibikoresho byo kujana mu kazi. Huwa anakupatia vyombo. Iyo guhamagara ngo nimba ari gutwara mugende mu kazi. Hawata kugenda bila kazi bila kumifaa. Iziguheza zo kutwara gutwara mu kazi. Huwa anakupatia vyombo. Musumwe Mose ngo azamuka umusozi w'Uwiteka. Mmoja Musa akapaa mlima. Mose yaramenyera kuzamuka umusozi w'Imana. Musa alikuwa mzoezi wa kupanda. Mose ni wewe ganiraga n'Imana mu bihe bitandukanye. Musa alikuwa akizungumza na Mose yagendaga n'Imana mu bihe bitandukanye cyane. Katika nyakati tofauti. Buri munsi barazamuka. Siku moja akapanda. Amaze kugera mu irango ry'umusozi. Alipofika mlimani, Imana ngo yongera kandi kumwiyereka. Mungu akajidhihirisha nguko yari isanzwe imwiyereka. Tena akajidhihirisha bila alikuwa Imana kumwiyereka. Alipojidhihirisha bimuzanira igishushanyo mbonera. Akamleta sanamu ya kutoka. Amweza igishushanyo mbonera. Akampa picha moja hivi. Bamwereka uko yamaze bari meza. Akaona bila ndajenga maskara. Akaona bila ndajenga maskara. Akaangalia upande. Bamwereka hera. Akamwangalia tabaka kona hera he. Yapata nyadibu patakatifu. Bimubwira bizaba hari ya murugo. Akamwambia yale atakuwa nje. Bimubwira n'ibintu bizaba hari. Yale atakuwa ndani hera. Patakatifu. Bimubwira n'ibintu bizaba hera he. Fanya kuwa patakatifu. Yamubwira. Akamwambia ugenda uje kubakira ihema. Nenda ujenge maskara. Kandi uryubake. Tena ujenge uko nari kwereka. Vile nilivyokuonyesha. Hallelujah. Semeni amen. Kandi cyane hallelujah. Semeni amen. Imana imwereka ibintu bikomeye cyane. Baadaye akamuonyesha mambo mazito. Akaona vile maskara tajengwa. Miti ambayo itakuwa pamoja naye. Ile itakuwa imeweka. Nenda shukeni. Ngo ugende. Wende. Manuke. Shuka. Uje kubaka. Wende ujenge. Uko nabikwereza. Vile nilivyokuonyesha. Musa akamwambia Mungu. Aravuga ngo ntibyoshoboka. Akasema iwezekana. Ibyo mbonye byose. Yale niliyoyaona yote. Ibindi byose muzi ntashaka kuvuga. Yote ambayo ni mwewe. Aramubwira ngo ibyo byose. Haya yote. Uzagende. Nenda. Uzazubaka. Ujenge kandi terke. Vile nilivyokuonyesha. Akavuga ngo terke. Vile nilivyokuonyesha. Uko nabikwereza. Kama vile nilivyokuonyesha. Atabura na kimwe. Bila kukosa neno. Mose ngamaza gutinya. Musa alipoogopa. Mose amaze kugira ubwoba. Alipohofia. Imana imubwira aho twasomye. Mungu akamwambia Maria. Yamubwira ngo genda umanuke. Akamwambia nenda uone. Amaze guhamagara Basaleli. Nimeita Basaleli. Nahamagaye Basaleli mwene Huri. Nimemuita Basaleli wo mu muryango wa Yuda. Katika kabila la namuhamagaye ngo agende. Nimwambia nenda. Aje gukora uwo murimo. Aje kutenda kazi. Hallelujah. Imana ntizayitiranya. Mungu hawezi kusema jambo Imana ntizayitiranya. Mungu hawezi kutofautisha. Umuntu wizina. Mungu anaita mtu akavuga n'umuvyeyi we. Na pamoja na baba yake. Akavuga na gisokuza cyawe. Hata babu yako. Aho wamuturuka hose. Umetoka. Wabuvuye mu muryango woroheje. Ukora katika wabuvuye mu muryango ukomeye. Imana ikaguhamagara. Mungu anakuita. Kandi iguhamagaye. Na anapokuita. Akakuvuga mu izina. Akakuita kwa jina. Hallelujah. Amen. Timotheo wa kabiri. Timotheo wa pili. Ibice bibiri. Sura yake ya pili. Ibice bine plutôt. Sura ya 4. Umurongo waho wa 4.
mstari wake wa 4. Paulo amaze kuhamagara muri Imana wakati aliitwa na Mungu. Acha niwaambie neno hili. Yoshua, hakuna Yoshua ambaye alikuwa bila msaada. Yoshua, hakuna Yoshua ambaye ameota. Hapa tunaona sasa wachungaji ambao wanaota. Bakaze kubera kizoba. Ni kana kwamba wamekuwa kama mtu anazaliwa siku hiyo atakuwa mshemasi, atakuwa mwalimu, wala kazi yote kanisani. Na hiyo hauwezi kuwa. Lazima ukuwe na mzazi wako, ukuwe na mentor wako lazima. Lakini siku moja mtu anakuja, mimi nakuwa apostle, mimi ni archbishop. Lakini acha nikwambie, Yoshua wigeze waho. Hakuna Yoshua aliyekuwepo. Ila kuwa Musa ambaye mfundisha. Sifa kwa Yesu. Sifa za Yesu. Janga zako. Yawezekana yote. Mungu amekuita kuwa ndugu katika Kristo Yesu. Hata unaweza kuona utaalamu wake. Nubwo ufite umenye umeze gute. Lakini kuna Musa. Ariko ari Mose. Na sasa kwa Yesu. Ugomba kuwa Yoshua. Sifa za Yesu. Hakuna Timotheo ambaye amekuwa bila Paulo ambaye amemfunza. Hakuna Timotheo. Hakuna Timotheo bila Paulo. Kwa nini nimekuacha Efeso? Nimekuandaa Timotheo. Nimekuandaa. Najua wakati kwa miseni siku. Hallelujah. Kanisani hallelujah. Hallelujah. Mungu yumuhamagaro waje. Nikamwambia mtu wangu imani yampamagaye. Nikamwambia mimi naweza kwa muhamagaro sati matatu. Na nijua kama simu hiyo tu. Wahisia. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana asifiwe. Yesu ahabwe icyubahiro. Bwana asifiwe. Timotheo. Imani ya Mungu inamugusize Efeso. Mungu akamwambia kuacha Efeso. Mungu inamugusize Efeso. Paulo akamwambia alizatunganya. Alizakora. Alipigia chose. Lakini yote. Sifa kwa Yesu. Amen. Paulo amaze kugera kule. Paulo alipofika umbali. Kwa kweli kwa sababu nashukuru kusikia alikuwa hata akasema hata machozi yako nikisikia lazima nione machozi yako. Mbere yuko tuza guhamagara abungeri, kabla ya kuita wachungaji ili waweze kumwombea, ndagira ngo mbaze musabe nitakuomba asubize bino bibazo tugiye kubaza, aweze kujibu katika maswali hayo. Unanifuata? Hebu kuwa na makini yale anataka kuapa. Mwitegere neza. Pastor Nehemia Munyakarama. Je, unakubali kama huu ni mwito kutoka kwa Mungu? Na sauti kubwa. Ndio. Unakubali kuingia katika kazi ya Mungu aliyokuitia? Ndio. Utaheshimu kazi ya Mungu wakati wote? Ndio. Utatoa maisha yako yote kwa kazi ya Mungu? Ndio. Utatoa maisha yako yote kwa kusoma neno la Mungu? Ndio. Utakimbia shauri ya mabaya na kukataa kukaa katika vikao vya wasengenyaji? Ndio. Utatunza nidhamu kama mtumishi wa Mungu mwaminifu? Ndio. Utaishi maisha matakatifu? Ndio. Tukume. Utajitoa kwa maombi? Ndio. Utaheshimu uongozi wa kanisa? Ndio. Utaheshimu ofisi ya wachungaji? Ndio. Utafanya kazi ya Mungu wakati unaofaa na wakati usiofaa? Ndio. Nikatukubiti maana yake mashineni. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Reka mbaze madamu. Acha niulize mke wake. Pasiteri amaze kurahirira. Hayo yote. Ibyo zose pasiteri amaze kurahirira. Uzabimufashamo? Uzamwemerera gukora akazi mu gihe gikwiriye kidakwiriye? Mane guheza umugisha. Mungu akubariki.
reka tumusabe afate Biblia mukuboko kw'iburyo, achukue Biblia katika afate wa kulia, ino dahiro mukuboko kw'ibumoso, baadaye achukue kiapo katika mkono wa kushoto. Pastor na mafashe mikrofoni na utasema kwa sauti kubwa. Mimi Munyakarama Nehemia, na hapa mbele ya watumishi wa Mungu na mbele ya washiriki wote, nitakuwa mtumishi mtiifu na mwaminifu kwa wito wa kazi ya Mungu. Nitalinda na kutunza siri zote za Mungu, siri zote za kanisa na siri zote za ushiriki wote. Nitafanya kazi ya Mungu wakati unaofaa kwangu na wakati usiofaa kwangu. Nitalitetea neno la Mungu na kanisa lake. Sitakuwa adui wa kanisa. Nitakuwa mwaminifu kwa matoleo na kwa kazi ya Bwana. Nitahudumia kanisa kwa kiroho yangu yote. Kwa roho yangu yote. Nitaheshimu uongozi wote wa kanisa. Nitafanya kazi ya Mungu pasavyo mchungaji. Nitatoa maisha yangu yote kwa kazi ya Mungu. Nitanyenyekea katika maisha ya kazi ya Mungu. Nitaheshimu yote nimeapa. Bwana nisaidie. Acha tuweze kumshangilia Bwana kwa makofi. Mungu. Tugesawe. Mwezi na Yesu Kristo mwami mukiza wacu. Ugiseneza mwami Yesu. Kandi urakiranuka muri zose. Mwezi na Yesu Kristo mukiza wacu. Hallelujah, hallelujah. Asante Yesu. Mana yacu. Ngo abakozi bagiri ku mavi. Turakurarika muri uyu murimo, turakurarika muri uyu muhamagaro, turakurarika muri uru rugendo, turakurarika kugira ngo uzabane nabo igihe icyo cyose, ubwo bazagukenera bazakubone, ubwo bazakubaza uzabasubize, ubwo bazasaba icyerekezo uzakibereke, kuko Mana ni wowe ugira byose mu buzima bwawe. Twatubimugisha mu buzima bwabo, twatubimugisha mu rusengero, twatubimugisha ko bakorana, twatubimugisha mu rugo, twatubimugisha Mana muri uyu murimo, ngo binjiye muri uyu murimo Mana, reka baada zaba ubutumwa kandi kubaza umukozi wawe. Rero tubivuze imbere yawe Mana, twihamya neza ko tuzamukuza mu byose uhereye mu bwiza bwawe bw'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Akoze cyane, reka tumwite Imana yacu abashumasa. Mbere yuko tuza kumuheza ichete chiwe, Kabla tumpatia cheti chake, reka abungeri baze hano imbere. acha wachungaji wasimame hapa. Fate foto. Wasimame hapa. Mke wake karibu na yeye. Asante sana wachungaji. Mwanakakuza chama kubakia. Ushobora kubahobera hanyuma basira mu myanya yanyu. Unaweza kusikia baadaye mnarudi katika barabara zetu.
gusoza kuramukanya wanapokamatisha kwa kusalimiana, ndasaba abandi bakozi dukorana hano ku rusengero cyangwa wamwe watumishi wengine kanisani, abavuga butumwa, wainjilisti hamwe n'abashumba bandi dukorana pamoja na wachungaji wengine, nibatambuke hano imbere dutange ino certificate, wakuje tupeane cheti hiki. Tuwe na utulivu, hawa ni wamali. Tuanze tukore uyu muhango, tufanye kazi hizi. Mubarikiwe sana. Asante kwa Mungu awabariki sana. Reka tubasabe mwese mwike hasi. Tatuombe nyote muweze kuketi. Ikipindi cha mbere turabishoje. Kipindi cha kwanza tunakamatisha. Tugiye kwinjira mu kipindi cha kabiri. Tugiye katika kipindi cha pili. Reka pastor wariwe agaruke hano. Tatuombe mchungaji aliyeongoza rudi. Hanyuma tuze kumva kipindi. Turabasaba bongere twihanganira akanya gato birakufata umwanya mutoya. N'ijambo gusa ya pastor tuza kumuheza. Mchungaji shukrani. Ibindi twaza kubikora ariko mu twihanganire ku cyo gikorwa twaze gukorwe baadaye. Haleluya. Haleluya. Aho dukomere Imana bashikora. Mari taga pasta ariko narikiri muri stage. Uyu munsi rero mutihande na utsinze. Murakoze cyane ngiye kubagezaho ijambo riri ku mutima. Riri ku mutima kandi rigizwe n'ibice bitatu. Bayobozi muri hano, ababishopu turi kumwe, amareveranda ari hano, abapasitori bari hano, abakristo bavandimwe muri hano mwese mwaje kuri uyu munsi. Reka
tugira icyo tubagezaho mu bijanye n'umuhango wabereye hano uyu munsi. None ku itariki 7 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo wa 2021, nk'uko mwayibonye habaye umuhango wo kwemeza ku mugaragaro n'ubushumba guhabwa inshingano. Icyo tugiye kuganiraho ni biri mu bice bitatu. Igice cya mbere ndabaha ubuhamya bujanye n'umuhamagaro wanje, ubuhamya bujanye n'umuhamagaro. Ijambo ry'Imana tuvuga ko umuntu ahamagarwa akiri mu nda ya nyina. Nanjye niko byagenze, kuko abandi bahamagarwa, naje nahamagawe nkiri mu nda ya mama. Navutse ndi umwana wa gatanu iwacu, mvuka nkurikira abakobwa bane. Murumva mu muco wacu kera umubyeyi yabyaraga abakobwa bane bakurikirana. Hari igihe umuryango w'abaturiya uriya mugore agiye guca umugabo, ugiye kuducira umugabo. Murumva izo ntimba mukecuru yari afite, ari na muzehe nawe izo ntimba nazifite. Noneho muri iyo ntimba bari bafite hari umukobwa wacu, mushiki wacu wa gatatu, abo twabanye baramuzi yitwa Zipora. Muzehe niwe yifashishaga aja mu kiraro kubera ko azaza amufasha kwibwira inyana no kwinjiza icari no kwanura icari no kumwimirira ari gukama umwana. Ibyo bintu kubera ko yari umwana w'umukobwa biragenda bimurya ahantu. Umwana aragenda agira stress idasanzwe, umwana arababara. Amaze kubabara, ayo n'amateka ndi kubabwira nabwe n'umubyeyi wacu. Muri ka gahinda yari afite, asenga Imana, aravuga ngo Mana uzaduha umwana w'umuhungu, kandi uwo mwana w'umuhungu azancungure iyi mirimo y'uburetwa ndimo. Kuko nuva abandi bana babaga basigaye mu rugo, iwe umwana aragiye urenge barasuhuye. Umwana Imana yumva amasengesho yiwe. Haleluya. Muzehe aho yarari aja mwiyereka. Amaze baramwiyereka, marayika araza baramubwira ngo kubera amasengesho y'uriya mwana wawe Zipora, ngo mu nda yawe nta mwana w'umugore uzavamo, ngo ariko gusubije kubera amasengesho y'uriya mwana w'umukobwa. Aramubwira ngo indi izakurikira uyu nguyu ngo izava mu mwana w'umuhungu, ngo kandi uwo mwana w'umuhungu ndakubwira izina ryiwe. Aramubwira ngo uwo mwana azavuka ngo ari muci, ngo amakuru azagusanga iyo wagishira urenge, bazaza kukubwira ko umugore wawe yabyaye umwana w'umuhungu, ngo kandi uzamwite Nehemiya. Turi hano rero kubera ko turi mu mugambi w'Imana. Icya kabiri, navukiye mu muryango wa Gikristo, abarimo nkurira nakira Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Aho maze kubera mukuru mu 1990 nibwo twari turi muri Byura, turi ahantu bita kwa Mbogo, ari hafi ngo masaa 7 za nijoro. Uwo munsi niwo munsi nakiriye umwami Yesu. Nari kumwe na pastor, na pastor nagize umugisha ko waje. Uyu ni hanga ryanje, iyi ni hasha ryanje. Turi mu nzimwe, nimwishwe waje twabanaga mu nzimwe muri campus, twebwe turi babiri. Turavango amafuti yose twagenderagamo turayihana. Uwo munsi nibo twatangiye kuvuga mu ndimi.
nibwo natangiye kwandika amandiko pastor akayasobanura. Muri aya masezerano hazamo ijwi rivuga ngo tuzaba ngo abakozi b'Imana, ngo tuzaba ngo abapasiteri. Nibwo nari ngishaka ntarabyara, iwe yarakiri umuseribateri utarashaka, ngo muzaba ngo abakozi b'Imana, ngo kandi muzakora ngo mu mahanga. Dore none bisohoye hashize imyaka 30. Icyo ni kigaragara ko icyo Imana yavuze ntawe ushobora kugihindura. Twibazaga uburyo tuzaja mu mahanga, twari dutuye turi muri Byura, tuguwe neza, Bishop arabizi, abanyabuzura bose bari abantu bari simati, tubona nta gishobora kuzahasenya, ntawe uzi ko dushobora kuja mu mahanga. Ariko uyu munsi twahawe inshingano turi mu mahanga. Igice cya kabiri kijanye n'imirimo twakoreye Imana. Kuva muri 1995 nibwo twageze mu gihugu cy'u Rwanda, duhitira Cyangugu muri paruwasi ya Kamembe. Ni paruwasi twasanze abantu barahunze nyuma ya jenoside, urusengero ruba gutyo, nta bantu barubagamo, abenshi bari barapfuye, abandi barahungabanye. Tuza tuvuye hanze turi abantu bakeya, nuva twari kumuragira Frere Bernard, nibo tuhatangira abantu, turatangira turavuna, turatangira icyo gihe ADPR bizabaza kudutereta ngo tugende tuje igihumbi. Ariko nawe mureke tugume hano tuvuga ubutumwa muri aba bantu bakeya, turebe ko twasana iyi mitima yakomeretse, ahari hari icyo Imana yazadukorera. Ni muri icyo gihe rero twakomeje kwishyira hamwe, itorero rya EPR reza kumbwira umukuru w'itorero, umukuru w'itorero uhagarariye abandi, turakorana nabo mu gihe cy'imyaka 4. Mana yindi yakurikiyeho n'ubundi itorero ndongera kumbwira icyizere, bangira umuyobozi uhagarariye sinode y'urwego, hari ku rwego rwa provinsi. Nuko amatorero yo muri ako gace nije wari umuyobozi wayo, n'ubu nari kumwe na pasiteri Mariko Komezi, naretse ngo turabana. Icyo gihe nije wari umuyobozi wiwe. Mu gihe mu yindi manda irangiye n'ubundi itorero ryongera kutugira icyizere muri Assemblée Générale y'itorero rya EPR. Nabaye mu barayike 4 mu rwego rw'igihugu, bashoboye guhagararira abaturage bose ku rwego rw'igihugu, tugaseja hamwe n'abareperezanta n'abandi, natwe tukajana doléance z'abakristo. Twakoreye itorero imirimo itandukanye zigiye kubitindaho. Twari dushinzwe ibintu by'iterambere mu cyahoze regiyo ya Gitarama, regiyo ya Kibungo, regiyo ya Remera Rukoma, regiyo Mutara, hose twarahakoze. Tukamanuka muri paruwase, tukamenya ubuzima bwo muri paruwase, tukaja mu mishinga, tugakoramo audite, tugatangira amazi atandukanye. Bashumba bagenzi baje, bakristo bavandimwe, urwo rugendo rwari rurerure. Icyo nashoboye kwigiramo aho hose nagiye nyura muri za paruwasi, nashoboye kumenya imibereho y'abashumba. Bari abashumba mu nabice hariya, hari ababarebaga ngo bari abantu barakize, imiryango yabo. Icyo gihe twagera muri paruwasi, twinjiraga no mu miryango y'abashumba tukayimenya. Ubuzima ninjiyemo ndabuzi bwo muri paruwasi, yaba ari paruwasi nini, yaba ari na paruwasi ntoya, twarazibonye. Ikigaragara ni uko bariya atari abayobozi, ahubwo turi abagaragu b'abandi. Ikindi kintu nabonye muri paruwasi nigiyemo, nuko paruwasi nyinshi cyangwa se amatorero
afite ibibazo bitandukanye. Insengero zifite ibibazo by'ubukene. Kandi urebye ikibazo cya leta hano, baravuga ngo dore biri ku mutwe w'abashumba ni bagomba gufata iya mbere basansibiriza abakristo. Izo ni ingorane twaje mu murimo tuzibona. Amatorero menshi abateza amaso hanze mu basponsa, kandi bari abantu mu kuri ntacyo batumarije. Imbaraga zigomba kutuva twenyine kugira ngo dushobore kubaka umurimo w'Imana. Ahandi twaje dusanga mu maparuwase naho usanga hari amakimbirane hagati y'abayobozi n'abakirisitu, hagati y'abakirisitu ubwabo ugasanga ni changamoto. Ikindi namenye muri urwo rugendo nuko rimwe hamwe na hamwe usanga muri paruwase cyane cyane ababitsi abakontabule ba paruwase bataba babifite mu bumenyi. Ibyo rero biri mu muzo tuzagerageza kureba kugira ngo Imana izaducire inzira. Ariko nanone nubwo bimeze gutyo, nasanze Imana izirwanira abakozi bayo kandi bagatsinda. Haleluya, amen. Muri iyi myaka rero, ubwo itorero rya Horebu ryadusabaga ko twafatanya muri uyu murimo wa gishumba, babibwiye kenshi nyabyaha n'abakristo hari abenshi barabizi, banyigize ncorogeje kubera bwa buremere njyewe nzi. Ni kenshi revera yasangaga na pasiteri Mutima, tukimwe na pasiteri Musafiri, bakasanga mu rugo bakambwira ati dufashe, urabishoboye, uraduhugurira abantu tukishima n'ibindi. Ndabatoya hariya ni muri stress. Ni muri stress, n'abandi nta kintu nakwirukira kirimo kuko ndabizi. Bakomeza kumpata cyane. Umuryango nabajije madamu n'abana, barambwira ngo se mbabwiye icyifuzo cya bagenzi bacu, tubageze ko bambwira ngo dukorane, mwaretse haje kuri uriya murimo. Barambwira afite abana bakuru, barambwira na nyete se wabuze iki kugira ngo uje mu gipasitori. Barambwira wabuze iki wakomeje bakorera Imana n'abarayike n'undi ko bakorera Imana kandi bikagenda neza. Babimbwiye mbura igisubizo, mbura guhakana, mbura no kwemera. Nibuka na grand frère pasteur Munyamahoro nabo twaraganiriye, aramata ariko ibintu wajamo urabizi, ese ni wowe uhaye ubisaba? Ndabantedeka ntabwo ndi kubisaba, ni abantu babisaba, ariko nabuze icyo gukora. Nemere mpakane kuba byose wa mutaba w'ingambe nazamana y'indazama. Dukomeza rero gusenga Imana. Reka mbabwire ibintu nka bitatu nabonye mu nzozi. Muri ka gahinda nari mfite, madamu n'abana ko barantera hejuru uti komeza umurayike ukora umurimo w'Imana kandi uzabihembera. Ariko nkibuka ryajwi ry'Imana ryatuwe turi kwakora, nkibuka mesaje nabonye ndi ku Gisenyi, ubundi ndi Kigali, ubundi ndi hehe, abantu bakanza. Hari umuntu ugaza azanira inkoni, aramba ngo nifate inkoni, ni umukecuru ku Gisenyi, ndayifata. Arambwira ngo iyi ni inkoni nabonye y'ubushumba. Nari mu Mutara, umukecuru ku Gisenyi, aramba ngo iyi ni inkoni, ngo mbonye inkoni iri kuzenguruka imbere yawe, ngo kandi ni inkoni y'ubushumba. Nakurura biriya byose nkabose bizagenda gute? Ndaryama. Ijoro rya mbere mbona nshoreye inka, umukumbi w'inka nyinshi, ndazishorera ngo ngere mu nzira, nkabona zimwe zirihuta, izindi zikagenda bukeya, izindi nkagenda nsunika, izindi nkabona ziritambitse, ngasiga za zindi ziri mu nzira nkagakora za zindi zitambitse, ku buryo hari zo nabonaga zeza kwiroha mu bisiga bisa n'atabanyinoba, kongera gatanga kagaruka.
mwayishatse iyo ni etape ya mbere. Ikindi cya kabiri mbona wa muntu aneretse noneho umurima w'ibigori byinshi kandi byari byeze. Umuntu arama ngo ngaho genda usarure. Ninjira mu murima ndasarura, ndatema ibigori ndarunda, numva ndananiwe, kandi umurima ari munini cyane kandi wese. Arama ngo se ndikubonye, ndabona umusaruro, none ndabona imbaraga zanjye zigiye kuba nkeya. Arambwira ngo umusaruro urahari, ngo ariko ngo abasaruzi ni bakeya. Iyo ni ubwa kabiri. Ndaza bibwira madamu n'abana inzozi nabonye, namwe mufashe kuzisobanura. Ndazibabwira, barambwira ati menya noneho ibi ntaho twabihera, genda uzakora umurimo. Inshuro ya gatatu arongera anyereka inka, mbona ndi mu kibuga ndi gukama, ndakama, mbona ndahumuje, mbona noneho ngize ku nka ya kabiri. Ya nka ya kabiri ngo nigereho inanira gukama, yari ifite amabere ikomeza. Ndagerageza numva rwose birananiye, ngo ndebe ku ruhande mbona revera wacu Siro arambwira ngo se wagize ikibazo, nabo wandizira nazikamye ariko iriya yananiye. Arambwira ngo reka ngukwereke uburyo inka ikomeza babigenza. Arangwa se ngo ntitwabigishije ngo inka ikomeza ngo iyo uza gukama ngo uhera hasi ku moko ugenda uzamuka. Arambwira ati nubigenza gutyo iyi nkuru ikama. Haleluya. Ibi byose rero nabyibutse Bishop Muzungu ari hano aduhaye nawe ubuhamya, nibwo nongeye gukurura iyi filime. Nari nicaye hariya ndabona Imana we ndemeye. Imana rero iduhamagara muri ubwo buryo, ntabwo rero habaye kwibesha, kandi twizere ko Imana izadushoboza. Abana rero baranyemereye na madamu arabyemera, nongera gusoma ibindi bita ngo ni ethique et déontologie pastorale. Muri machine uragenda ukaje muri Google ukabihamagara, soma ethique na déontologie pastorale. Nuko harimo cyane ibijanye n'indangagaciro za gishumba. Ndasoma numva harimo ibintu naje nemera kandi nkora. N'abandi ibyo byose nzakomeza dusome kandi nkomeze no kwigira n'abandi. Soza rero hari icyo bise imigabo n'imigambi yacu muri iki gihe. Turateganya n'abandi kwamamaza ubutumwa bwera, kwamamaza ubutumwa bwarahiye. Tuzafasha itorero kunoza ibijanye na administration, kuko aho sinagiye nkora muri nubako ibyo mbona hano iwacu bitagenda neza muri administration, nzatanga umusanzu wanjye ushoboka. Tuzakora amahugurwa atandukanye mu byiciro, mu bamama twaranabitangiye, mu rubyiruko twarabitangiye guhuza urubyiruko rw'abakobwa cyangwa se abakobwa ubwabo twarabitangiye, kandi tuzakomeza tubahuguje. Ikindi duteganya, tugiye kunganira departema y'amashami yo mwitorero. Tugiye kuzajya dukorera ku bintu bita imihigo. Abantu bazaza biyemeza ngo
guhera mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa 12 turateganya gukora iki ABCD. Hanyuma dushiraho n'uburyo bwo kwigenzura nyuma y'amezi 6 tuvuye ngo dore twari twarahize ibi dore bizagezweho ibitaragezweho ni ibi impamvu ni iyihe nayo tuyishaka kandi tuzabishobora. Imana izadushoboza. Tuzakomeza guharanira gukoresha uriya muyoboro wa YouTube twamamaza ibikorwa bya muri Horeb. By'umwihariko umupasiteri washinze urubyiruko nubwo n'ahandi zaza mfasha ariko urubyiruko tuzakomeza urubyiruko tuzakomeza kumenyekanisha ibyo bakora. Ikindi tuzatoza urubyiruko kugira umuco wo kwizigamira. Burya iriya hanze turi kugana babanza kugutoza saving and credit, kwizigamira utubona ukabika utavuze ko twose ndarya ndangiza. Twese twizigamire tubikire ejo hazaza. Tuzatoza urubyiruko kwikorera, aho kugira ngo abenshi abana bakorera abanyakenya bakabambura, ariko urubyiruko rwa hano munyemerera tuzabatoza kwikorera. Mugende mupfundikanye kugeza buri wese afite akantu ka small business kiwakora kamwinjiriza kandi kuzamuka. Tuzakomeza kubakorera ubuvugizi aho bishoboka kandi Imana izadufashemo. Tuzakomeza none gushigikira initiative batangije kumvikane nashoje initiative batangije ya bita ngo ni imiryango amafamili. Bienvenue. Tuzakomeza kubana muri iriya gahunda y'imiryango. Ni igikorwa cyiza kandi buri munyamuryango wese agerwaho. Dusoza rero bakristo bavandimwe, iyi migambi ntabwo twashobora kwigeraho twenyine, ntabwo twabigeraho tutari kumwe namwe, ntabwo twabigeraho tudafatanyije. Turakenera inama zanyu, turakenera amasengesho yanyu, ubunararibonye mufite mwadutanze umurimo kugira ngo dushobore kubigeraho. Turashimira itorero ryacu rya Horeb, umushumba na bagenzi be batugirira icyizere bakaduha izi nshingano, ndetse n'abakristo. Muri abapasiteri abakristo batabyemera bari kubatera hejuru, ariko abakristo barabyemeye, ndetse n'abashumba. By'umwihariko nongera gushimira itorero rya EPR. Itorero rya EPR ni Eglise Presbyterienne mu Rwanda, niyo pisiye ya hano. Iriya ni itorero ryandeze. Uyu munsi ubumenyi dufite abo nibo babuduhaye. Burya hari gutandukana n'umuntu ukabona mwibagiwe. Jewe ntabwo itorero nzaryibagirwa, no kubisengera ndasengera, n'abayobozi banyu ndabasengera kugira ngo Imana bakomereze uwo muhamagaro. Ndashimira umuryango waje, madamu n'abana bemeye uwo muhamagaro bakanshigikira kugeza kuri uyu munsi. Ndashimira famille yaje y'Abanyakarama, bari hano n'abatari hano, baje kudushigikira kandi badahwema kubana natwe. Turashimira abavandimwe bacu, abishwa bacu, abakwe bacu, n'abayomba ndabona hano nubwo baje kudushigikira kugira ngo dukomeze n'umuntu woroheje kandi Imana yamushyizeho umugisha. Amen. Abari kurondogora gusigaye rero turashimira. Reka dusaba abamama bahaguruke bose, haraza kuvugamo umuntu. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Turishimye kuba ku munsi wa pasiteri. Turishimye kuko Imana yamugiriye icyizere, maze kumugirira icyizere mwemeza n'abantu. Kuri uyu munsi akaba yahawe izi nshingano
uyu ni umugabo mwiza wizerwa kandi w'umunyabwenge, naho yagiye akora hose aho yavuze je ndahazi, hari aho twagiye tubana n'umugabo mwiza mwizerwa kandi agira ukuri kuzima. Umukristo agomba kugira ukuri. Rero turishimye kuba yabaye pasiteri wacu uyu munsi, nuko twari dusanganywe ari pasiteri ariko akaba yabonye izi nshingano. Turishimye cyane nk'abamama, Imana yaduhaye pastori mwiza, Imana ishimwe. Rero k'abamama bahore hari kago natwe twamuteguriye, ni geste kugira ngo twishimane nawe. ntabwo ari kuvuga ndashima Imana. mu rwego rwa famiye ya Munyakarama. Ndasaba umuryango wacu wa Munyakarama rwose. Ndabanza bayitangazo abagabo mwese b'Abanyakarama bari hano nidusohoka hariya turagira ibirori mutangiro cyangwa hasi turashima Imana ureke kwimana tugiye kubabwira Nehemiya kanya gatoya kutinda ariko kubwira hore bamenyeshe yuko mubonye umukozi mwiza cyane. Murumuna wanjye nije wamureze ndamuzi mubabwiye byumubwire ngo hari akandi oya nije wamureze ndamuzi murumuna wanjye badata baravukana. Nehemiya ni umuntu witonda mu mibereho yiwe. Nehemiya ni umuntu ugira imico myinshi cyane. Nehemiya ni inyangamugayo. Nehemiya uyu nguyu ni umunyakuri. Noneho ejo bundi mu minsi yashize bamaze kutubwira bambwiye amakuru ngo Nehemiya agiye kuba pasiteri. By'ukuri nari ndasinziriye. Nehemiya ni umuntu utagira kandi mu muryango pe no mu wundi muntu wese babanye. Ndara ndasinziriye mpagaritse umutima ndavuga Nehemiya agiye kutwishyira muri ibi ngibi zahangariza abantu gusa. Mtoto bwira madamu tugiye kuza Nehemiya titwanga tuganire kuze Nehemiya madamu ataribusa waretse akaba pasiteri mwe muri aba pasiteri ndamubwira ndi ntawe utinye ikibira atinyitse bagihuriyemo ndabizi ndaza nicaza Nehemiya ndamubaza ntaze Nehemiya ninde wakubwiye kuba pasiteri ngo witabire ibyo by'ubupasitori ati ngo ni kanisa niwe wabisabye ati ngo ya ni Sironi wakubwiye atoye nagashesho bwagize na Sironi yarakubonye musanze kuko twigeze kugaragaza ko muzi ibintu ntabwo twari kumwe Sironi nakubonye sa abona uko umeze ashaka ko mukora n'umwe wa pasitori mwebwe Sironi mbwira nimba ari wakubwiye atoye ninde wakubwiye ati torwa bya niba kumbwira ngo ni Sironi wakubwiye uri murumuna wanjye nagutegeka aho niba kumbwira ngo nabandi bakubwiye mu rusengero mwaganiriye nagutegeka kuri murumuna wanjye iyo ndakumbwira ngo ni umuryango wa Munyakarama
famille restrete jewe n'abandi twakubwiye nabo nakwangira kuko sibyo ariko kandi torero ryishe nakubona kubona ko gukira kwa pastor n'umuhamagaro w'Imana bwe mu pastor so ni so bakwiye ibintu umukozi mwiza mu Rwanda ngire n'abatambira uzozo tukire mu bisaza tuzakora rero twari kumwe impano hano ariko yacu impano twayikusanyije turaza kwimuhera mu rugo twenyine twicaye niko twabigereje kandi babafotora ifoto musubira mu byicaro ukaza mu bikorwa bose barahagazeho kubera yuko batambutse impano ya Ebeneza murayitangira hamwe rero ngo Ebeneza iri buze gusigara Ebeneza ihuse cyane Gorayiti komeza yitegura itange impano yabo foto imwe niwe gusa muntu ugiye kuvuga abandi bose baratanga gusekana Questa è un'ultima umunsi mukuru wanje umupasiteri w'inyamara avuga ngo ni umuntu ubura kugitunga cyane azayikura iwacu turanezerewe cyane birenze yewe mama wiwe niwe mfura ya data umukecuru wanje amaze gutanga yewe ntagiye iwabo bashikiriwe aburamuzi batatubwire wabarese gashiki iwacu uyasigaye avuka jewe natashe ntagiye iwacu kuba mu gihe cyose mubonana bikomoka iwacu kuba yahamagariwe kuba umwungeri w'abantu hamwe n'Imana yamuhamagaye yamuherese mu murimo Imana ikamufasha none turi gutanga Imana Famille Patron, famille Mathieu bitegure batanga impano mukomeze muhaguruke Pastor Ishazi nawe akomeze yitegure kugira ngo atange impano yiwe Pastori hano we hano n'umubyeyi wacu data bukwe
yaje kamusara turishimye jewe igihe ageze hano natekerezaga ko ari pasiteri, nyuma yaho nza kumenya ko atari pasiteri. Rero umunsi iki gikorwa gikozwe ariko Imana yari yaramutoranyije, nawe ubwo yabivuze ati abantu benshi bakaza bakabona pasiteri ariko atarasengerwa atari. Rero turashima Imana rwose rwose muri uyu munsi ko ahawe izo nshingano, ko yabibwiwe akazemera akaba azigiyemo rwose. Uyu ni umugabo w'umwizerwa, turashima Imana, Imana ishimwe cyane. Famiye Munyakabiri, kandi ni murabizi ni ukuri uyu musaza wanjye ni ukuri n'inyangamugayo ntubyuka ko ari inyangamugayo. Ndamushimira cyane uburyo nyine abaye pasiteri, turabyishimiye. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihimbazwe, ihabwe icyubahiro. Bene bo bafotora ifoto, famiye Safari nibatambuke, famiye Munyakazi nibatambuke kugira ngo batange impano yabo bafite. Undi wese ufite impano yatambuka kugira ngo atange impano atayisubira neza. Kamerameni bafotora ifoto imwe basubiye.